Il-Gvern ta' Roberta Bela reġa' għal darba oħra wettaq U-turn. Din darba dwar il-carers barranin li jaħdmu fir-residenzi tal-anzjani. Ftit ta' ġimgħat kien propju l-Prim Ministru Roberta Bela li b'mod ċar prova jwaqqgħod ċajt dak li ilu żmien twil sostni l-Partit Nazzjonalista. Il-carers barranin li jiġu jaħdmu Malta għandhom ikunu f'pożizzjoni li jistgħu jikkomunikaw bl-aħjar mod mal-pazjenti. Il-Ministru ġewwa Tjena Bela sostna ċaru tont mal-ġurnalisti l-ġimgħa filgħodu li effettivament dawn il-ħaddiema se jkollhom jitalmu Malti bażiku biex jakkwistaw skill cards apposta. Skill cards li fihom jinkludu Ingliż u Malti bażiku. I understand. We're going to use the model of the skills cards, in a sense. So we are going to create a parallel system that will see to each and every condition, every measure that we've spoken about. Language, skills, to tell you the truth, all of these facets we are already catering for, but we are going to make sure that the system is a little bit more robust. Il-Partit Nazzjonalista kien ippropona tali pass għal ġid u l-benessri ta' residenti. Iżda, il-Prim Ministru Roberta Bela kien attakka lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech hekk kif f'attività politika Roberta Bela sostna li Bernard Grech qed jipprova jbeżża lil barranin li jekk ma jitalmux il-Malti ser jitkeċċew il-barra. Kellem il-kap tal-Oppożizzjoni u qalilna u beżza li aħna nitkellmu fuq l-argument biss, fuq l-argument politiku. Jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni, anzi, ibbeżza lil carers tal-anzjani tagħna. Ġa Tjena Bela sostna li din id-deċiżjoni hi riflessjoni li l-maġġoranza tal-poplu jidher li jaqbel dwarha u li l-miżuri se jiġu implementati fix-xhur li ġejjin. L-istqarrija merita l-kollox dak li qal Roberta Bela fid-diskors tiegħu. B'din il-U-turn turi kemm f'diversi temi u sfidi li qed jaffaċċja pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista qed ikollu raġun. Dan huwa pajjiżna. U f'pajjiżna se jidħlu nies illi se jkunu qegħdin jaċċettaw dak li rridu aħna. Aħna rridu l-kwalità f'pajjiżna. Għalina mhux aċċettabbli le. Li jiġi ħaddiem u ma jistax jitkellem l-Ingliż bażiku. Mhux aċċettabbli li jiġi ħaddiem u ma jistax jitkellem li jista' jikkomunika bil-Malti. Ejjew nifhmuha di, ejjew napprezzawha di. M'għandna xejn kontra l-lingwa Ingliża, aħna għandna l-lingwa Ingliża bħala l-lingwa uffiċjali. Maliex ommi li kellha 92 sena qabel mietet, kellha bil-fors fl-ar momenti ta' ħajjitha tipprova titkellem bl-Ingliż biex tipprova tikkomunika mal-carer. Se nkeċċu l-carers? Le, però l-carers irdu jifhmu li qegħdin jaqgħu Malta qed jaħdmu mal-Maltin. Iridu jirrispettaw ukoll lil poplu Malti wawċi l-lingwa tagħna u l-mod ta' kif aħna nikkomunikaw. Dan juri li l-Ministri ta' Bela aktar qed jaqblu mal-proposti tan-nazzjonalisti milli tal-Gvern Laburista tagħhom stess.